Салам достор, сиздер биздин каналдан эң алгачкылардан болуп жаткан болсоңуздар, подписаться кнопкасын басып, каттала кетиңиздер. Жана ошондой эле видеолорду көрүп, лайк басып, комментарий калтырып кетиңиздер. Allah Taala sizlerden nafsыңерде, içiңерде, оюңарда эмне нерсе болсо бардыгын билип турат. İn tekunu salihin fe innehu kana lil awwabin gafura. Egerde sizler жақсы адам болсоңор, Allah Subhanahu wa Taala көп tövbe kılgıçılardan tövbelerin kabul kılıp günölerin keçirүүчү zat deydi. Sizler жақсылардан болсоңор dedi. Şoň üçin urmatly musulman bir tuğandar, бұл аяттың маңызын жақсы түшүнөйлү. Bir alim zat айтат, bir pikir kılıp aytdılar. Apabızdı, azır bardığımız apabızdı elesteteli. Kimimizdendir apabız, jaştardın apaları 50'ge çıktı. Kimdendir apazı 60'ta, kimdekidir 70'te. Beti başı tırıştı, çaşları ağardı, kolları kaltırap kaldı. Tamırları görünüp, söğüktörü bilinip kaldı. Kolları dağın murdağıday jumşak emes, murdağıday ıssık emes. Çaşları appak. Жерден çögündü zorgo kötöröt. Ahvaldары şunday. Bir elestetin de apanız sizdi töröşten burada kanday ayaylıdı. Oşol 60-70'ge çıkan apanız, apavız 20 yaşında kanday ayal bolgan. Kanday sulu gelin ele, kanday sulu kız ele. Kanday sulu kız ele. Sizdi töreyim dep boyuna olganda suyundu, kuvandı. Birok boyuna sizdi töreyim dep boyuna bolgan günü kasal oldu, oğrudu. Oğrudu, oşol günden başlap oğrudu. Jеген тамагын сыртка кусуп салды. Түндөрдө бемарал жатып уктай албайт. Көңүлүмдө нерсени каалаганын билбейт, бир нерсе жей албайт. Билесизби, башы караңгы болгон аял кандай бул? Бекерге баш караңгы дебейт. Кош бойлуу аялды бекерге баш караңгы дебейт. Күндүзү да түн да барабар болуп калат боюнда бар аялдын. 9 ай. Siz oylaysızbı, 9 aydan keyin жеңил болду ага деп. 9 айдын ар bir күнү, ар bir saati enеңизге кандай жабыр, кандай кыйынчылык келтиргениңизди элестетип көрүңчү. Анткени эненин курсагындагы бола saat сайын чоңоюп, saat сайын оорлошуп барат. Оорлошуп барат, чоңоюп барат, тебинип баштайт. Эртең бүрсү күнү төрөй турган акыбалга жеткенде энеңиздин акыбалы эмне болгону билесизби? Төрөп аткан учурдагы толгогу дейт. Bir insandын 100 жыл өмүрүнө татыбайт дейт. Bir erkek 100 жыл өмүр көрсө, эне ошол баланы төрөп аткандагы bir ай деп айкырган айкырыгына татыбайт. Биздин энелерибиз ölümgө razı bolup turup төрөйт. Ölümgө razı bolup turup төрөйт. Анткени адамдан адам келиши оңой эмес, урматтуу бир туугандар. Биз болсо кандай мамиле кылабыз ата-энебизге? Allah Subhanahu wa Taala ата-эненин жүрөгүнө ушундай мээрим салып коет. Малдын баласы туулгандан кийин жарым сааттан кийин туруп, энесин эмет, 2 сааттан кийин карматпайт, басып кетет. Bir aydan keyin çöp jep ketet. Adamdın balasın 5 yaşka çeyin jetelep жүрөсүн. 5 yaşka çeyin kötörüp жүрөсүn. Enеңiz 2 yıl kökürөгүнөн emizet. Enenin kökürөгүдөн süt çıkıp atkan süt hiç bir жерден табылбайт. Hiç kim жасай албайт, Allah'tan başka hiç kim o nersени kılıp бере албайт. Eң кызык жери, siz түндө каалайсызбы, күндүзү каалайсызбы, энеңиз ооруп атканда каалайсызбы, сол убагында каалайсызбы, энеңиз курсант убагында каалайсызбы, курсант эмес убагында каалайсызбы, сизге энеңизге жакабы, жакпайбы, siz кааладыңызбы, дароо салды энеңиз. Энеңиз ойлонуп отурбады.
Siz bolsa, balam, o tay ejeň orup atat eken, ejem orup kalıptır, şunu barıp görüp geleyli dese, erteň dep turup, anan apaňyzdy tay ejeňizdin, apaňyzdyn ejesinin janazasyny alıp barasanan keyin, orup atkandy görgön aparbastan. Erteň dep oturup. Tağaň orup kalıptır, bir ziyaret kılıp geleyli dese, tağazının, akezinin janazasyny alıp baras. Bирок eneňiz turuptur erteň taň atsın anan keyin emizem degeni meselesiz menen bizdi. Kandayın meyrimdүү zatlar. Biz orup kalganыбызda atabız bizdin tegerегибизде kандай tegerenet ele. Doktorga kötörüp jugurip, doktordu gerek bolsa uyga alып kelip, kança gerek bolsa bereyin, ne gerek bolsa jazayın, balamın ömürünü alıp kala gör dep, ыйлап sıktap. Biz düýnege gelgen atabızdın kuwanычy kanday ele. Oşon üçin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat. 3 nersede deyt, 3 iş var deyt da, eç nerse kılbasaň dagın ibadattın soğu жазылат deyt. Kur'an'a karap otursan, okuwasaň dagın, okuştu bilbeseň dagın, şul Allah'tın sözü dep karap otursan, saga soğup жазылат, okugandın soğu deyt. Ka'batullah'a je kıbla tarapka karap otursan, ibadattın soğu жазылат deyt. Ataňyň yüzüne külüp karap otursan, ibadattın soğu жазылат. Ataňyň yüzüne külüp karap otursan, akırkı jolu ataň menen kaçan çay içtin esteçi. Akırkı jolu ataň menen kaçan birge tamaktandyň esteçi. Delavoy bolup, kımbat mualuu maşinelerdi minip, adamdardı teveletip keteyin dep jürgön oşol biznesmenderge aytat elem da, ataňy bir jolu baniyaga alıp barıp arkagyzyny ışgalap bergeniň esiňde barmy? Ataň tagarazyn kötere albay, çeyşepti beline oray albay kaltırap turgan wagynda bir jolu ataň alıp barıp juundurup arkasyny ışgalap bergeniň esiňde barmy? Dagın dünýege ustun bolgondoy sezebиз özübüzdi. Urmatly momin musulman bir tuğandar, ata-eneleribizdin akysyn ada kılıp bolboyt. Ata-eneleribizdin akysyn tügötüp bolboyt. Biz ata-eneleribizdin hyzmatyn kılıp kalayly. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din aldyna bir sahaba kelip surady. Ya Resulullah deyt, Allah maga nasip kıldı, apamı nasip kıldı deyt. Apam karıgan çakta menin kolumda kaldı. Kudayım maga, saga Kuday beripdir dedi Peygamberimiz. Aytыңçı ya Resulullah, men deyt, күнүгө эрте менен туруp, apamı jayынан turguzam, töşөгүn kurgaktap, жылуулап, жанагы төшөгүн жакшынакай кылып жумшартып кайра жаткызам. Апамы өзүм таарат алдырам, кийимдерин өзүм жууйм, тамагын өзүм бышырам, өзүм жегизем. Апамын кызмат чачтын өзүм тарап коем, чачтарын өзүм өрүп коем дейт жанагы сахаба айтып атат. Апамын кызматын шундай кылып кылам. Мен сүтүн актадымбы дейт. Пайгамбарыбыз жок, актабадым. Неге я Расулуллах, неге актабадым? Сен дейт, апам качан өлүп калат экен деп багып атасың апаңа дейт. Апам качан өлөт экен деп багып атасың сен дейт. Апаңчы, апаң сени өлүп калбаса экен деп баккан дейт. Апаң сени өлүп калбаса экен деп бакты эле го дейт. Урматтуу мусулман бир туугандар, ата-энеси барлар али бул дартты тартып көрө элек. Атаң өтүп кетсе дүйнөдөн, ошол күнү чоңоюп калат экенсиң. Жашың 70ке чыкса, 90го чыккан, 100гө чыккан атаң болсо, жаш баладай жүрөт экенсиң. Атаңа эркелеп, апаңа эркелеп жүрө берет экенсиң. Атаң өлүп калса, ошол күнү чоңоюп калат экенсиң. Бүт бардык жоопкерчилик мойнуңа түшүп калат экен. Аталар өлбөсүн, апалар өлбөсүн, ата-энебиздин өмүрүн сурайлы. Эми өлүп кеткен болсо, алардын акысына дуа кылайлы.
Sözümün akırında bir kıssаны aytıp bermekçimin. Bir padişah ekinci bir padişahlık menen ortada jоо menen soğuş bolup, soğuşka çoğun uğulun asker başçı kılıp jönöttü. Bir haftadan keyin kabar geldi deydi. Uğulunuz soğuşta kurman boldu. Padişah aytdı, Allah rahmat kılsın uğulumu. Huday berdile alıptır da dedi. Ekinci uğulun jönöttü. Bir haftadan keyin dagın kabar geldi. Ekinci uğulunuz dagın şahit boldu Allah jolunda. Allah rahmat kılsın. Oşondoy uluu daraja bersin. Hudayım berdile alıptır dedi. Anan bir tuğan inizi var ile. Bir tuğan inizi var ile. Kıybay jatıp inizin jönöttü. Bir tuğanın jönöttü. Bir 10 günden keyin ininiz Allah jolunda şahit boldu dedi. Padişah yiýlady. Taxtan düşüp jerge jatıp başın jerge vurup yiýlady. Yüzün tutup yiýlady. Vazirler taň kaldı. Uğulunuz öldü, çoğun uğulunuz, ekinci uğulunuz öldü. İyilavadınız, Kuday berdi aldı. Bir tuğanınız ölsün, ne mınçalık iyilayısın? Padişah aytdı. Kudayım berse, sarayda şunca katınlar var. Bir özüne üylensön, Kudayım berse dağın bir perzent töre beredi, balalı bol bolan dedi. Bir ok dedi, bu bir tuğanım ile dedi. Bu bir tuğanımı töröp bere turgan atenem ötüp kettiler dedi. Maga başka bir tuğan töröp berbeydi. Bir tuğandarыбызды etiyat kılaylı, urmattuma musulman bir tuğandar. Katındın tiline kirip, kimdir bir ölörünün sözüne kirip, bir tuğandarыбызды kapagılıp albaylı. Antkeni bir tuğandar, oşol ötüp ketken atenelerimizden bizge muras, bizge amanat, bir tuğandarыбыз bizge amanat tuğandar, bizge muras atenelerimizden. Alardı etiyat kılaylı, alardı saktaylı, köngülün kötöröylü, ança mınça erkeleze, ança mınça bizge bir nesselerdi süylöze, kötörüp koyoylu, çydap koyoylu. Baldardın ortosuna düşüp, katındardın ortosuna düşüp, bir tuğandarыбызды köngülün orutup koyboylu. Dua kılaylık ya Rabbal Alamin. Bardıklarыбызды uşunday erezege jetkizip, kamil insan kılıp, tarbiyalap, ötüp ketken ata-enelerimizni ya Rab özüň rahmat kılgın. Ya Rab tirүүлörünün ömürlerini uzak kılgın. Dağın köp yıllar bizdin akıbızda dua kılıp jürüştügün Allah'ım özüň nasip kılgın. Allah'ım bir tuğandarыбызды dağın ömürlerini uzak kılgın. Allah subhanahu wa ta'ala köp yıllar oşolordun jamalyn görüp, didaryn görüp, kuwanyp, süýünüp, şolar menen birge baktılı turmuş geçirişlikdi nasip kılgın. Ötüp ketken bir tuğandarыбызды Allah'ım özüň rahmatyna algın. Allah subhanahu wa ta'ala bardyk momin musulmandardy, ayrıkça bir tuğandardın jüreklerini bir-birlerine meýrimdүү, mahabatdүү, ülpetdүү kılgın. Allah'ım jek görüştön, bir-birlerine hiqet, hasad, köralbastyk, kapaçılık saktap jürüştükten Kudayım Taala özüň saktagın. Allah subhanahu wa ta'ala elibizdi, jurtubuzdu türlü baladan, afattan, artürlü jamandyklardan özüň saktagın. Ve sallallahu ala hayru halqihi Muhammed ve alihi ve ashabihi ecma'in bi rahmetike ya erhamer rahim.